morning. Good morning, Nani Gato Chef Gademba, the tea master. Good morning, good morning. Good morning, good to see you. Good to see you. Yeah, how are you? I am very well. The joy of the Lord is my strength. Amen, amen, and amen. Amen. The joy of the Lord is my strength. Thank you very much. Good morning. Nakupata kwa njia iliyo sabamba kabisa. You're looking very handsome. Thank you very much. Or rather, your dress code is A1. Yes. No, I know the reason. Yes. You know I know. Yes. Good morning. Good morning. You're also looking very, very beautiful. Thank you. You are stomachache. I know why. Why? I know the reason for stomachache. Yes. You do onions. Yes. And Bio 3. And you do Bio 3. Yes. And Omega. Yes. And times I do fasting. Yes. Number 2. Yes. I know why your dress code is this appealing. You are silly. I know. Why? You are in a recess mode. I tell you. And I know this evening you'll be going somewhere. Dio eneko. No ginyokoro no rethi handu hwaini. Na nyodo wa gutia maguta. Wa mbere maguta. Wa mbere ni maguta. Yes. Ma bishop. Eyo ne obvious. Tik. Nigetha ngaria na nganyua. Na ningateka. Amen. Na Ngai agatuhe we are blessed. Miaramano. Wakere na githe tutigugithie haria Thika Road. Shell area ya survey. Yes. Kuma thaa 11. Nigetha arata kwa ria maguka hau ri. Tumahure voucher cia Shell fuel sale. Yes. You know? Kuma hau rona ndiguikaririra. Thie Macaka ya All Saints Cathedral. Yes. Nigetha nyitirire my brother my son. Yes. Dr. Adrian Kamotho. Umuthi ari mucemanio wa muico. Nigetha tucakaye nake. Yes. Ni ndu wa gutigwo ni vava wao Joseph Njenga. Yes. Akahurukio muthenya wa Thursday. Korea gwetagwo Kaganda Primary School. Yes. Korea Kiharo Murang'a County. Yes. Ko ne turabangire na mawakiri aito othe onawe ona Stacy. Tokorwo twe kundu kuriku? Tokorwo twe kuria. Kuria Saint Cathedral. All Saints Cathedral. Nigetha tunyitirire Dr. Adrian Kamotho. No horo cio oki atia? Okay, wagiriire. Kuma hau tigo kiinuka. Andu ndathiga. Toma All Saints Cathedral ri urathiku. Kuinuka ndirainuka. Kakwenda tuthiku. Ona tinie. Iguthirira hau guo. Egothirira gwakwa. Ona mwana wakwa ndanyonete. Na akiona nie ndire nyenje. Adrisi akiona guo. I'm not a cockroach. Necionaga akanjira that one you come with it at school. Yes. That one don't come with it. That one if you come with this one send Auntie Jackie. I'll be okay with Auntie Jackie. Ne ari ciake akoragwo thurite cia gutisha Kamjes akoria Githogoro Primary Group of Schools. He madam urekirite guo onoi. No ria kirire ndathire. Arauga ni araturwo ni ngoro. Koragwo kuria kwa DCI. Our own. Mere Wawero from there. Yes. I think you are going to see her today. Nĩndathiĩ cero sabi. Ndauma hau thiĩ kũrĩa All Saints Cathedral. Ndauma hau. Na mbere nĩ tũgũthiĩ Charity Center Health U. Tũrore ũrĩa magĩcokete nduka. Nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Yes. Stacy, we ũikaire atĩa generally? Generally niĩ anga njikaire ũguo mũikaire. Nĩ tuonete njuĩrĩ ĩno, nĩ wonetie mashabiki ma approve kana ĩ sawa kana ndĩrĩ sawa. Tamaka bado. Ũrona atĩa we ũgĩcirĩria? Niĩ ngĩcirĩria. Tũmonie nĩ ũndũ wa kamũgutho. Nĩ ũndũ wa you know. Na tũratũ. Toto nditũĩ. Haya. Stacy akĩina rwĩmbo rũrũ tondũ nĩwe wanyonirie rwĩmbo rũrũ. Rũrũ na rwa Eva K. Yes. Nĩ Stacy wa digital.
no Bishop Ben aigua nĩ ndarũmenya akiuga na jo ulisikia kwa release zangu na okay ndaiguĩte no rĩu nĩ ũndũ wa ngĩmwĩra nĩguo Bishop Ben ni anani ndio nĩ ndĩrũthakĩte nĩ maingĩ umĩra thia mathiko athii kabagara agathii semina ngĩmwĩra top wagwan kumi Bexen ndautire gwaku na mwĩkaga kumi nini kumi Bexen kumi Bexen rĩu Stacy agĩtuonia the new hairstyle yes no nginya ũkorwo wĩna mbeca uhĩrĩria biacara ĩno yaku na ihenya yes na kuhĩrĩria biacara na ihenya ũkĩongerere stoko masani pesa okorwo nĩ kũhingũra biacara okorwo nĩ mbeca cia thigũkũ ũrakĩenda nĩ ũndũ wa gũikũrũka kũrĩa gĩcagi na gũtuga andũ namba ĩrĩa ũratũma paybill number nĩ 82 yes 00 very good 00 account ũgekĩra namba yaku ya thimũ ĩkĩra namba yaku ya thimũ ũmũthĩ nĩgetha hote gũkũnyitũkia wega no angĩkorwo wĩ handũ ũtarahota wĩ barabara wĩ handũ very busy ĩkĩra kameme no number 1 option ĩkĩra namba yaku ya thimũ ĩkĩra ciringi 99 eterera rĩu thimũ itũ mũtungatĩri atanakinya our Lord Bishop tũkorwo tũndirĩte naku nesa tũkorwo twanengera andũ maigana ona na nĩ kuma ciringi 100 nginya 500 very fast very fast paybill number 820000 account namba yaku ya thimũ ũcoke wĩkĩra ciringi 99 eterera thimũ ya Baby T kana Stacy kana Team Master ũrĩa hau Friday we are coming to Kerogoya this Friday kusambaza furaha na Safaricom ogu andũ a Kĩrũgũya Kagio Kutus tuko na Borime tuko na merchandise tuko na kuku tuko na Samido wa Wedo wa Ihera which is doing 1 million plus views in 6 days. That is how we do it, Nyandarua. That's a week na Sunday ahomoka toria Ngai ahomokire inera ndireka Nyandarua mwana ũyũ nĩ mũmũtindĩkĩte mũno gakundi komo Father Abraham ate Samido ti nyamũ icio Samido nĩ icio igĩrĩ mũndũ ũcio nĩ mũmũtindĩkĩte mũno mũtongoretio nĩ kũrũria mũhecimiwa akinyĩrio nĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Samido ti nyamũ icio Samido nĩ nyamũ ĩyo 1 million views Toxic Love agatoinira live Kerogoya. I'm telling you. Ogopa kameme. Ogopa Mungu. Ogopa Jehovah. Na reke ngwire atindĩkagwo nĩ Esimiwa. Atheri nĩ mamũtindĩkaga kũrũria nĩ mwecimiwa nyamũ ĩrĩa nĩ mwecimiwa kĩndũ kĩrĩa gĩtamũtindĩkaga no manyamũ macio rĩu tũgakorwo na Samido Safaricom ĩgaikara ĩkaiga tũrenda Samido tũrenda mũini ũyũ ainĩre athuri Toxic Love ndaigua atĩ athuri marĩna rwĩmbo rũu makarĩra kuma thaa thita cia ũtukũ tũthuri tũronwo na ngacibo tũkĩmira nĩ ũrĩa tũmirĩtwo nĩ mbembe marakĩrirĩti ũreciria andũ acio 1 million mokĩte rĩ akĩrĩ andũ mararirĩti agĩkorwo Mansemo nĩ ararĩra aigwe tote gũkorwo nake shift ya new year rĩ atana no etororete igũrũ no wona kae sawa na mũikambo ũcio mayangai ũtiri handũ ingetherwo mũndũ mũkonge kameme moke na wakuni aina nĩ Toxic Love tugakorwo kũ tũgĩsambaza furaha hora star 144 star 15 hash ukamũkĩra nginya ndagĩka bundles thimũ ciao thĩinĩ wa Safaricom shop masoko.com bei nĩ hũre fanga nĩgetha tũgacemania Kerogoya Kirinyaga County mũndũ ũrĩa rĩu ũkamba gũtũhoci kũu nĩ governor speaker Muteti na harĩa Maya tucoke rĩu twarane ũguo na caravan tugakorwo tũgĩcanjamũkĩra live on station Kerogoya tukikusambazia furaha this Chrissy na tuinĩrwo nĩ the one and only Samido the one and only 1 million Wedo wa Ihera Toxic Love akwĩra athuri mararĩra no menye rĩu ũkwenda kũina reke ngwĩkĩre rĩu rwa Wedo wa Ihera tondũ ainĩte kuma na keherithĩtio ũyũ nĩ mũratina Yes, story. Ano ule wikaraga nda. Marathie page ciao makandĩka atĩrĩrĩ atĩ ndĩramacambirie atĩ agake mena gathoni muthoni wa digital. Ona twacemania na muthoni wa digital ira. Arajira Baby T arauga ndanyuire mũratina. Ndirarega. Aya ona ti ũguo. Ndanyuire ngirathi 2.
athi Facebook ararega biũ akauga nĩ thũ ciakwa irenda kũnina niĩ ngauga atĩrĩrĩ njĩkĩre tu video na wĩna tuo ndĩna tuo sisi nieke video uko hapo uko na yangu niko na zote. Unataka ukiimba na gitoero ama ukiwa na floor manager ama ukiwa na Koge investor? Sikia mimi hata nakupenda. Unachoma. Tuonie matonyo tuthie cai-ini agituonie matonyo rogama wewe kairetu utana rogama kairetu sensei na ihenya kagwirire kuria ukwirira kazi ni ciaku biru cia Christmas ni nyingi muno tukwirira kuria kwirira ciana cianyu gicagi kuria ciguthii guthoma college tienge ni Sensei College cukuru ihena githomo gia gikiro kia iguru muno nigetha mwana kauma na practical skills kwambiriria githomo Sensei College ni undu muhuthu urabatara o ID yaku na certificate ya KCSE no uthie kuthome sound and media department mechanics department driving department building department electronics agriculture electrical hairdressing and beauty hospitality igeranio cione cia NTSA NITA na TVET Sensei College in environment njega muno ya mwana guthomera akauma ena ugi na oho ne makoragwo na boardings nigetha mwana waku makurehu no ke akome ne mathomithagio extracurricular activities ta muvira wa maguru volleyball fashion show na nyingi campus ciao wa menda megukuna Nairobi na ne mari campus na Ikuru intake ekagwo o mweri ni undu wohoro makiria hura na beno 0707 very fast 964 600 again 0707 964 000 600 kana osherero reda-ini www.senseitechnology.co.ke Murigo ni araiga ni agatutumanira marigo thengio muno Murigo ni gutumana marigo twathikira goya mami wa Murigo amenye ni tukakua irigo na Murigo ni tugugicemania macaka ya vava wa Dr. Adrian Korea All Saints Cathedral that is number 1 number 2 CEO wa Safaricom hena gathina utanarugama dada aranjira atiriri ni wa gwitu Nyandarua Peter Ndegwa CEO Safaricom aranjira ati ithu turoiga atiriri Safaricom rekei tuke hamwe na wendo muingi na tusambaze furaha mabura maya ma Christmas rekei toke hamwe na wendo muingi riu ni araiga tuthondeke muno ha Toxic Love Samido ri o matiroka na Toxic Love munene ningi ndungikihura mwana wa Nyandarua shwari ni therapy aroka gutuika ni behave tateti it's unfortunate Rwimbo ni njira itu ya kwiturura CEO riu CEO wa Safaricom Peter Ndegwa no gwitu Nyandarua ni wa Nyandarua Samido ni wa Nyandarua nie ni ahe wira wa guthikirwo goya na Safaricom we arasambaza wendo muingi nake Samido wa Nyandarua ne moture ne wendo not yo wa Safaricom wa Safaricom ni wa Safaricom urasambazwa atia turaheana mburi nguku airtime ti wendo cio Peter Ndegwa CEO thank you muno baba itu and we appreciate you, we love you Nyandarua tukorogo, that's how we do it Nyandarua we are always in front aya rugama bebesha ini ukuhora Toxic Love ikarathe I tell you 1 million in 5 days Nyandarua. We are better. Congratulations Samido. Ne thegio. Very good. Ne idharia shai reu. It's time for tea now. Let's sit down. Karaithi nyumwe ko. Mwana shai wa mothe ndugagifashie muno no akigwa nginya CEO. Wa Safaricom no atohorerio mutambo. Na ikale hau. Aya kombe Bwana Ndegwa. Sambaza furaha ndugu. Bwana Ndegwa. Ikarathe Bwana Ndegwa CEO. Sit down nacio mwe nao. Na twena mugithi wa kurugio mwaka. Wiki uria mwikaga. Yes. Tugithomithie roja. Ni. Kana ngikurehere. Ukwenda atia? Turogamie mugithi wa kuhinga mwaka kana ureherwo mwana. Choose option A or B. Option A. Tweka mugithi. No sponsor. No krasiri baraini Yes. Kana. Option B. Ureherwo mwana. Arauga Shai. Ne idharia shai na tea master. Okireherwo ne Toxic Love that has really affected Kororia TV and Koge Investor. Iko shida. Toxic
love. Toxic love. Ona mundu uria koge investor host umuthiri. Toxic love. Onake. Kwega. Esa yuzio. Tukiingira mwekwe mwethiini wa cai. Yes, kababa. Yurega gukunda. Wow, Cai tukiingira mwekwe mwe. Yes. Mutongoria wa bururi. Oto mamurigo ndakana tuhe marigo. Marigo nĩ kĩndũ gĩa kũima mũndũ rĩu. Mũtongoria wa bũrũri kuga cukuru ciothe rĩu rĩrugaga na gas. It is okay. It's doable. Yes. Right. Mũkenya ũmwe mũboeku. Mũkenya ũmwe mũboeku gũtũmĩra Grammy Awards email. Ocia nĩ akwenda kuheo mbeca cia Puliza Haso. Nĩ athiĩ harĩa haite 20000 account ekĩre namba ciake 99. Amũkĩre mbeca hau no ciringi 99 nĩ ũgwĩkĩra hau. Tukiingia kwenye chai kamili sasa. Mkuu wa majeshi has done it again. Jana alisimama kwenye kigomano akatenga tena baada ya kutembea mashule yote nchini Kenya. Baada ya kutembea kwa misitu na kuona vile misitu imekatakatwa. Akasimama na kusema mwaka wa 2025 shule zote zitakuwa zikipika na gas. Masharagirwo nĩ gũtũma mbeca cukuru. Wakenya ni kina nani? Kidogo wakaingia pale kwenye comment section. Mbio na kumkumbusha mkubwa, tunafurahi sana. Utalinda miti na hewa itakuwa tamu. Lakini kumbuka ulikuwa umetuahidi gasi ya 300. Nagete yake na rabora ratigo gocindora. Kwa heshima. Tunauliza tukatai. Ile ya 300 je? Ndio hii. Kwa hivyo shule zote kuanzia Januari Kenya mzima wakifungua tarehe 6. Watoto watakuwa watakula chakula saa 6 kamili. Imagine gasi ekeruga rorenja rwa getheri. Cukuru era cia ngiri 3. Gasi yole korogwo na utireti nyanya. Gasi ndenda maguta mata. Ciokagirirwo. Sasa kidogo sisi kama wa Kenya tungoja 2025. Yes. Tuseme nini? Roho ya kupinga tuliachana nayo kabisa. Na no menya ni kurwa na rera. Na ng'ombe ici nacio ira thuria ofio. Nacio mundu ucio. Ndeto cindano itiga guthuria. Tuheo gacho tiga gutama miti. Ithuĩ twĩta Kenya nĩ twanora. And moving on to other very serious stories. Okay. Yes. Mkuu wa majeshi tena. Ni mokoni na mudhuri ucio. Asa we need him seriously. Alikuwa amesimama akasema ya kwamba wanataka kubid Grammy Awards na 500 million. Ndio Grammy Awards iletwe Kenya, kinajua kali wa kuja wajitetee. Grammy Awards ikagonia.
Nĩ mamekaga. Rĩu ndĩgĩkagwo kũrĩa Amerika rĩu. Rĩu ĩkareho aini arĩa nene biũ a kũu. Beyonce, Cardi B, Chris Brown, Jay-Z, akina Jay-Z, Rihanna. Yes, wona rĩu acio big names. Marehero a wendo waihera. Rĩu ĩrarehwo gũkũ nĩ ũndũ wa Paul, eretagwo Willy Paul, Samido. Andũ ta Jim, etagwo acio the rarehwo Kenya. Rĩu nĩ marabindĩte na mbeca cigana 500 million. Bũrũri ũyũ nĩ mũtongu. Tũrĩ na mbia. Na rĩu tũrĩkĩtie maũndũ marĩa mangĩ mothe. Rĩu tũtigĩtie o kũrehe Grammy Awards. Akaingia pale. Sasa kidogo akasema anatenga 500 million za kubidi Grammy Awards kuja hapa nchini Kenya. Lakini kidogo Mkenya mmoja ambaye alikuwa ameboeka ako kwa nyumba na internet na laptop. Internet free. Yes, ile ambayo Joho anatutukania. Ya serikali. Akaandika email. Wapi? Kwa Grammy Awards. Akasema nini? Akauliza, "Je, ni ukweli mnaleta Grammy Awards hapa Kenya 2025? Na mbona mkachukua pesa mingi hivi?" Mercenaries wa Grammy Awards wakareply. Wakasema, "Sisi hatuleti Grammy Awards Kenya. Number 2, huwa sisi hatupokei pesa kwa nchi nje ya Amerika ama ukipenda third world." Tigana nani? Mwenye bona ndino na wakili. Wakili wako akora kwa Dr. Edian na ndarasa kaya. Hata uthigoti. Ithu tuli akwire. Wakili wako ndakeza kurondoka mirira. Ndukamake ngorama ciwe kuo. Ni agucoka. Ndukamake. Ate Mkenya alifanya nini? Mkenya ameboeka. Anameka hivi akashindwa sasa. Nitafanya 500 million imeenda tu hivyo. Wacha niulize hawa watu. Kenya has geniuses. Akatafuta email yao. Ni aje wazeia. Wagwan. Mkogwan. Nauliza ni jea. Ati ni ukweli mnaleta Grammy Awards Kenya? Mtafanyia kasa ama ni ihura? Ama ni dumbes? Na mbona mkachukua do mingi hivi? Nga wakauliza nga. Mercenaries wakajibu haraka. Wale wa Grammy Awards. We, hey, go on. Hata tumesikia na wewe. Ati kwenda zaidi. Hatujaifanyia Grammy Awards Afrika. Dan. Yes. Good morning. Good morning, mama. Stacy ate ando marondi ate haria mitambo-ini ya live on location on Facebook. Ati nani amekasirisha Dun? Nani amekasirisha kababa? Nide mundu mwikeneri. Uko camera shy. Nide mundu mwike. Maundu mama camera dimenyerete. Na niguo wewe mo camera. Itu otinda kore atakanitha-ini. Dan YouTube. Dan TV. Ona YouTube le itakiumagira ni uri wanyona ku ona hindi wewe utuoyaga ate we kore PBB rugano ruhiu muno niguo ndiroria atiriri we no utuoyo tuoyaga tugakaure kanitha-ini mundu uracunga na ndo kamera ndwe ni very niaganu muno azuma kuria kuraripuka ugaturupuka kwagana is a big word no is kwagana waganu wa kugucia mundu ukomete asa ndungi kadara sare bathini kadara sara aithukitio ni matatu akomete kana uri uraria uru otherwise ni ndimwega tutiuma hako no rira
Ona niturona tumau hau gushai na mababes pale wanadai wanauliza why you shy. Hapana, wanauliza mbona nani anafurahisha Dan hapo nyuma ya kamera. Simseme ni nani? Ni nani? Uma weigiririku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba